DL News. Yamamo akwaba afe kasiebono emu enchiremu enin enkra abato DL kasiebo pono so echiremu sem ukopie mum awasante mantam ni mu am adehia wodemo asante mampom bretio abusia adehi busia ana afe nso asante mampom nananam atrankonwa meka sei atimi akwakoba wuramu awasante hene otumufo osetutu a otosumienu ahemfiem ede amanebo akoto nanim sem ohene papo ono ene da asante mampon krona no da sebre osai bonsu a otosumienu nana doya wansode nana adanisa benkum esum da sebre osai bonsu a otosumienu ro hosemi esina wotu etwam imla na ho edodo no kakra yipam nankra no echiremu sem eye mampon hene perform modern ednisi abanwa so mampon hene ewo sana bosome ne da na toso aduonu num emfempin dunkron ene aduokron ensiam mekire 25th August 1996 eno kokodi abanwa say asante mampon hina emma no ankasa ne wofa ne dindi nana atakora emani ampon toso mienu no kwakwahye nanan kokodi ade say asante mampon ehene nana edi ahya daka mu a kwasibo ne baka ne say ne private name no eye Saint Oswald Jima Kase dasebre na nana emperifo chiremam eyade na bakwasem enchifhwemu ani sem emperifo echema nana wamogwo no ope nima bosoma na toso aduasa baako emfempem dunkron ene aduasa enkron mechire 31st December 1939 ina dasebre eye bonsi ne maame etimi ede ne ba atiasefo asase sum na nana ewie prempe college ne wasante mantem esan to aso eba wiem eye University of Ghana Legon ehorm nana etim ebewie na mampo hene efiti mram obesom ye no ansa na obesom ye no bomodin esua homa pa akwakoye registrar ede makwame Enquiries University of Science and Technology di ndaso eye nas ni tiewam na naso ye obi a mekese no oye lawyer penin pa mekese no ene bamawo ede apakan ebesi ni fie se mekese no watimaje ne nkwa ede every ne nsem na nka ne kiremu sem na natumi asom asante mampo eye krodua no emfinhia mako aduonu nsia 26 years ene watimade hina mekese no abakwasem echiremu am ono nkuto no ohina obesi abanwa so ebesom asante mampo ekrona enya ade amansotwe anase ahinse huntokwa bi etiama ne homere so da ewa asante mampo krodua ni mu am na nka ne mpo echiremu sem ewo emfempem donkron ne adesem efiti 1930 enipa wodo abedi akonya omaga na mu nyina da no manso atimiasi entokwa simiasi yetu ahina to agu nanso nana ne den ade eye nana osebonsu ebesom asanteman eye asanteman ponkrodua no da sebre osebonsu toso mienu nya de antokwa brani biada atumiasi masotwi mpatumi akoso awa asanteman ponkrodua nim na mekase nenu yada ena oba hima ono ena da nana matrankonwa no awa asanteman pon nana ajakoma difie ena afinso adwoso hima ya asante otoso mene abomaden akwakoyi asante hene amane ese mekese diem eye asante mampon ehene parliamentary adema asante mampon traditional area no da sebre osai bonso otoso mene odaya wansore na sabe empenifo chiremu atakraman pronti manana eye da sebre osai bonso otoso mene tiase no obomaden ade sembi tudwa emna ndi samanyo koduma bi ekoya basabasa awa asante mamu echiremu am wademo mpresa asanteni ebedi akonwa kwakoye MCE ede ma adehia wonem ewo asante mampon na nati asero de semsei etuja ba Facebook no so am DLFM 106.9 de video na to so aba benya bi na hwe nkwatie ensema hodo bi esiye e manana osebon so toso mienu oto no mu nanum turo ewo asante mampon ahimfie esi mampon enura enenura aki atweamen okasa ma wo munti pain se mampon man ene asante man ofa amamre so mufa broni mro enye Ghana party biadia okasa wo mo anim se wo mo nana me sha manyini ye independence eba na wo for tini anyini ne ma fa na eti ase okasa ne empanifo di anim wo hwe bi e frɛ no government
nti ne ma fa ne eti ase achire nyame betre me am meet ba ko ho he odwiri lampo ama no so o sa betina party ba ko ano woni kofo obedane president okasa sa mena so no obi anim ni susa we achi no nti sa mena no constitutional ban ye de ma ye no hwi nim 57 constitution a chire se party be an association be of like-minded persons from the Ghana government. Oh, that time business government. Yampa Kuruno, or minor, I show almost as a woman there. Governance of Kuruno, Nasha woman. That's a nipple who grew near the end, so we dear, party with dear. Pecolatisa, or no more Brunina no dear, so one Jonas. If it's our mamma and Tessa. Nana Yatwaswa constitution be there. Nane mu drupa any 1960 year. Kwame Nkrumah Dani Bibia. No ye Abuchire or Ma Panini, Queen Elizabeth. If we Ghana so, Naya Republic. If you was a sasa, I said that for us to 2 Mumpini morning, my way and she Mumpini morning. Mutuality at Watwaso. Munina Munsha, Munim, Essi, Waha. Or man and your party be a friend association, a friend port camp party. Okasa, Minimo near Yina Kambumo, near Ghana mine, near there. I buy my back. Any I would ye a Santemampon, Mahine. Ne day at the Dasabre or say Bonsua or Tosso, Emian Witrimisem. Or man penny baba or Beko. Nanswa him for dear one etim hota ene bemo wo edna pakan peka pakasa akosona na ede no eko ense ntu eblechie ena abo o my Ghana ena afititiru asanteman enti yakai asanteman titiru ene asanteman pon nyina se de asie ye nyina yaka ho bichie ena abo my Ghana. Sika Asamoah si asante mante mama maboto yi pa. Oh, ya hosem. Yama nana demini fedue. Yama nana demini fedue. Nyame fa ne kransi. Ene odupon etutu. Brichie enabo asante man. Bretu ebusuafo nyina adeshi busuan ba mu nyina yakọ. Ni o man Ghana ahemfo ne nyina nso yema mu nyina yakọ. Mama ye birthday ni kra no. Mesi afem nanso se de tie bia ne bedidi nti no. Eye den a ye bedidi nanso e ya pa nana ye ma odaminu fadue ane amani huno. Sika yentu akase bone so. Yanto akase abone so e na chancellor Edema University of Education wini baye na yiga totosonson e de adesrede asronkwa abetote memfom oboko ene ne important mu se eye basabasa ye ekoso wo ho no mombamodian no momfa eto embra wie sanse ya de ekoso wo ho no e ha adwin ye papa na abro akasa we 29th congregation Edema eye University of Education wini ba eye memende etwemu ofori so bosomini de toso eye aduonu nsia e won fimpi mienu ni aduonunum na na ye na yiga totosonson eli tudwa na ocheso onkasa kekesa chancellor na emomokasa setmamni a oye Ghana ni mapa ana odi tudwa se eye basabasa ye akoso wo ho na ma abusuafo ye nkola ene eye mabunu ni na matoto apansama e ha adwin ye pa sanso na ye fabric na ye industrials eye spirit wo honom no eye ade ani na atimi aba for mesan se ntokwa no enam so mobi antimi endi dwuma sane ese sanso na disua ho nsem so aye basa e
ye boko ene ne mpɔtam mu impunto entimi enye adwuma ewo mpɔtam ho no mai ha adwenye pa ntinkebe ya anka ye basabasa ya koso no betimi de eto abawie ye kra into this osre eye omo kebi ewo mu se etu a etoto wo ho no na wo so mu jai se ne be ya obia entimi ehu ne mmomoma nka bom ene ya ahofama etimi ekoso wo sa ya boko ne mpɔtam mu de omo se no dodo. I rise today not only as Chancellor of the University of Education in Lumba, but as a concerned Ghanaian to make a heartfelt and passionate appeal to the people of Boku and its surrounding communities. Let peace reign. Let the guns go silent. Let peace speak louder in Boku. Let us silence the guns and raise the voices of reason, unity, and brotherhood. Let us remember that conflict only brings suffering, loss, and destruction, not only to lives and property, but of the future dreams of our young ones. To the youth, you are the future. Do not let yourself be used as tools for destruction. Rise instead as agents of peace and development. Let dialogue replace divisions. To the elders and opinion leaders, your voices carry weight. Use them to build bridges, not walls. The government and all relevant agencies, I urge you, with all the urgency this moment demands, to intensify efforts, diplomatic, developmental, and security-based, to bring licensing to Boku. Eneya uti ye aye Chancellor Edema University of Education wini baye Nhyiraba Kwadwo Sammy. Yan tuaka se bonu so enye monwura mum ewo court of appeal make I say wanom ahye se Yankopɔ ya adoma eye ho mobusumedi anim de toso enum emfempem mienu ene aduonu enum mum wombetime ede atemu de ba bonten efa owura bia na omanga na mu nyina da obaji ne din ye pa ne din na da ne so eye atayi ye boni din oman na obi abia adwane akwahye kire mu sem emre du ba bia empenifo kwachi atayi na owura bi nso a ne den ede yaw asante ajekum ono si obi empenifo hwehwe mu ahunu say yes atayi ne tetefo ekita no otane sa kracha ne den de yaw asante ajekum din komo ye pa ne senti kronosema wodo ekwaso maga na mnya no so eye yaw asante ajekum eka ho benti emfimpim mienu ene mienu mu me 2002 ena court ehye sa atayi nkogwa goda fiase a yaw asante ajekum nso court she so nkodam envinhia mako de senem 35 years no nya adwumaden emfanka na mekase na yade a abrante ne de yaw asante ajekum wada afiase saa ma wanya envinhia no aduonu miensa 23 years na okwakodi wa fiase na mra openi ne de yaw asante ajekum okwada afiase no ninsem du hono mana atemo ne koso no na nya ade a ono otumi nya lawyer ni biade gina mu edema ne santi mekase no lawyer ne den ede George Bernard Shaw mekase wo moden ede mra akwakodan court of appeal sem atemu ekoso no enya de odi tuma bi biara eye free sem wo hwe atemu na kwa no hunu se atenchia bi ekoso entiene adwadai emra de nsem ne kodan court of appeal na okna prima temu no ena oje nsensem atwetwen komo na wo kire mu sem yanka nkyira court ene Ghana fo nyina sem abrante a ne den de yaw asante ajekum onya boni bia ono ye obi a na osiesie atayi ni motorbike ena de man ne senti emna mokwache ne pe omuhu so ono nso ne number ewo atayi fun so otan ne din komo ye panti post for sun se ono so kanipa obo matayi kronobo no ekọ so in the court ehye se onkonkodam emfie mako de senem 35 years no sanya adwumade fanka wonti ohwa ni mu Yankopɔ ya atoma eye dwumbo suma ba ko hyemu ne de toso enum emfim pim mienu ene adonu num no court no besi gina yepa ama brant ne de ne yaw asante ajekum court atuma gya ne so mfa no enkodina mfie kakra mako wotwe aka no watumi atwa so ama brant ne hoto no de nsem sei ede to central for enim. My client's name is Yao Asante Ajekum. He used to be a motorbike repairer, and the link with Atayi was that basically most of the bikes of those armed robbers in the Atayi fraternity were repairing their bikes at his workshop. So when the suit was made on Atayi,
For some reason, because they saw his name on their phones or whatever, in a way they added him to the conspirators for the armed robbery. And he had no counsel, and unfortunately, he was jailed together with the Adwoa Agyei guys to a period of 35 years, and he's been in prison. But when I got a wind of the case through the efforts of the then governor of Southern Prison, I looked into the case and I felt that there were some grounds of appeal because there was no evidence to link him either with the conspiracy or with the actual operation carrying out of the robbery. So I filed my appeal out of time, obviously, but the court agreed with me. And then it's been a long journey. It's almost 8 years now because, first of all, the records of the court were missing. We had to go to archives. We have to do a whole lot of things. So the appeal is now ready and it's now for judgment. And I think because it's my belief the Attorney General did not file. Any awoti ye ayole yo ni ojinamum edema brantia ne den de yaw Asante Ajekum ne den Eddie George Bernard Shaw nene ena awoti ye Yantua Kasiabone so na mrahebedwani ede mama Dina Mr. Francis Xavier Sosu abomodin ayenhyiamudi a omode bo party executives no kwaridie ne atuhu ache omutimi etu omo ede che wa bra mfimpim yenu ne aduonu nan abato no etimi ekoso na eno namso ma walanche 1 million Ghana cedis welfare scheme ede ama party executives omo branch onum na se ebomodin asa obi omapomudi ho nsem enkoyi na se emergency bia ba ebetimi asoma sina bibia etimi akosuye ede amawom na abra okasa na okire se victory party ni awas 90 ya ekosuyi de office ede mama Dina mrahebedwani any constituency executive municipal chief executive ede mala kwantana Madina Mr. Faila Fusaini Ibrahim ene dioma no acheso omutimi organize victory party ene awas 90 no na nipa baya 3889 ompo omodin adi juma say party members ewa 321 polling stations o maya di ye papa no mo hu wom ward coordinators, secretaries, organizers, zonal leaders, assembly members, unit committee members, financiers, any volunteers or mobile modia ehwe sen fimpim yenu ne aduonu na yabato no ebetimi akosuye na ward omudema wom citation certificate motorcycles, laptops foreign trips any sika dasu na ana omodeba wom mobile modia show mun cry say so mobile modia no mudi omudwuma sane sa ombenya ne esu sin say kra ewo asase su na Mr. Sosu ede nsem atudwa na oche se na ni asode party executive na ye pa no mmomodin aso metimi aye ede akomanim edge media bia ye say ye dey bo ye branch executives abaso esanse ye hwejuma omudi ye during the election na ade a eso eni kesi pa na ye pese ye fa fidie so na ye dey that party ni bia si grassroots ni bia obi biara ohwe ni nkwa anase ohwe ni sika anase ohwe ni japadie bi enam emwa na wode bo ame ana wode bo excellency John Dramani Mahama no enam fidie so eda obi asi enye asidape ni ye dey baba obehwe no ye di futu bi so ababeto a 1 million Ghana cedis welfare fund edima obia na semo no yakohu se etode bia na obi eyare na sika ye hia se behwe nipa no na de se bitminya se sika no se ntino e sa fund it o se ne be ya nya emergencies a e betimi aboa wo ma omhu akire wo enti ehwe anim se wo ma omhu tie bi no obeboa na obia akontribute kakra na fund it mi enyini na yetimi di aboa ye nuanu mu asabi omhu beka timi da mo asenya me hya mu nyina ene ya uti ye mrahebedwani ede mama Dina Mr. Francis Xavier Sosu na nuech na Mr. Faila Fusaini Ibrahim ona constituency chairman na osanso ye MC ewo honom na okire se dwumadi omudie no ekire no kwaridie ne atuhu acha sanso na ekire nkabom a ewo party nim dwumadi ade sunku bia many MP any constituency executives yet one America say Madina has been kept back for some time now in terms of motivation, in terms of support base to the grassroots. And it is the reason why the Honorable MP, my good self, and the constituency executive, get to one and say, no, we need to stand on our feet to ensure, say, yes, in your piano, your bay, I'm an IFA, I'm a Madina Fonso, and your baby at their tomb. And then, Tina, they be true, you say,
say, you created this award schemes. Another, yes, I created this welfare fund program because welfare fund program higher or Madina. Recently, before even the election and even now, MP Boka, man, it is more than even 370,000 Ghana cedis on its own. Say one coffee, emergencies, hospital, near the but say welfare scheme package. Everyone say will fall on that particular scheme project to be able to support our base for medical support. Internet baby a year show mo cry. Say ye be ye am almost so omenya bibi. I say no. Ejuma me am party no. Enye kwana me. Ene ya uti ye Mr. Faila Fusaini Ibrahim ona ye constituency chairman sanso na ye MC ewo Madina na ne krakra mu no mo amoji abasebode ni bi nso ede nsem etuja. The financial family see and election we say I tell you, when Miss Mikasi, I tell you, when I'm not telling you what the kid one on your mind because they pray. No, quite so. One community, one boy, was also a one. It's a damage back and it's done. It's more Ene ya uti ye party executives ni bi ana ekire ni so ediama eyemra shebedwani edema Madina ye Mr. Francis Xavier Sosu na maniboye nsem troni Elvis Kuma Samson ana de besum ye yen to akase bo no so ni yen kopie mu ewa pie mantanim na mashebedwani edema adehia wonom ewo Etiwa East abeto empesu asom eye abena osei asare ede smatudwa ekiremisem na ne bekwaso aku emebu na hodo mmade asi akan ewo coast football num ewo manga nem na beboa pa ma da chi bia ne Ghana Black Stars no yetimanya team ebetumi atwi dia fa mama hodo nyina so ne yede nkonim pa ne yakoya nem yepam abena osei asare ekiremisem wo hwe o manga nem a emebu na hodo na ne makokansie hu dwumade omusi akan ye papa ehu benyia pa senkaja Ghana mu no si empani pa hodo akwakosi akan ade ama yesina national team na mekira Ghana Black Stars na ankobetumi ato omonsa ede afro mankwada yi atimanya akwanya akwakosi akan abo mo man Ghana ye national team no etimi eje naso ye pam na akopie mu Etiwa East masebedwani a o kire mu se sa na motuo na otuo no beboa pa ma mebuntutu am won impesu aso no etimanya kokudro etimi asi akan no etimi akonkan ye pam abra osai asade say to dwa emram eye mfempem mienu ene edonu mu eye Easter dwumadi omudie no afibie do mo modea asi akan ehhehye bobo ekuo anase ne football gala de ma de shomon potemon ma bomade asi akan je omani ye pa afi we so no na ye jezene makoma koto su du na dwumadi ni koso ho no ma na nya asem keto akram na dwumadi ko na we ye pe gala matches ahodo ko ye na ye mosia so FC na bo modern edi nkunum a mba modern agi kuruwa no edisi wano na so mba modern etwi edefa eye jezene ye eye kokwaduam FC so eba modern hye o maka na ba ko a wanom entimi ase ho Agyei kram na mambade din kunim sa na brasai asade mambade tabiri sika botene 6000 Ghana cedis edema wono afenso osanso di jesse eye mako miensa ka hom na afenso eye 3 footballs edema wono so monyem na mfa nkoje o manafisa sade yakwa no dwumade mo the party sesa bia no manam timoto so mienu nso enya 4000 Ghana cedis na afenso jesse ni so mienu na afenso eye football no so mienu ka ho a wono manage ye pam na brasai osare ka sem na o kire misem timu sa hodo aba nya bomade etimi nya sika ebirimi achade ahodo ne bi ka ho sebe betua bona aka ne anasai yakopon ya adoma na sias dwumade ne koso a ebehso mo kaso odom ho abehye mo je mra ne yensem training kontri kofi otwetwe nkomo nsem sei na do to yensem training konte hine animu yase na me ma ye nyina so happy Easter na in pain bebre no ohwa your local players no mo bobo pa e opportunities na ya omunyan na emma ye hu omododo na and the kind of skills they have. Ohwa last team no mo ball 3 games na Black Stars for boy no share ya it's just 3 local players. And you ask yourself, we have teams spread across the country today na year so that at least the local players so they can keep their form and continue to
shine. And in Tina, Yendi Etiwa is Yasu Sada Yewe. This is the 10th time Easter Gala way. Sa Jumedi Ayedi. Ye bobo across all the communities. Yesheshe, because he said you be do semi-finals, na fe yabo finals no. And ema yenya talents. And na face so ema players ne be crown promobo leagues ni bi ebe bobi. Mekai said the last 2 years in USC win year the goalkeeper was so good. And I got in touch with him say where dey me pese me bono so o team obo. Nti even ema ye local players kwa eba ebinum ba ha ebe ball game no ema fair. And in doing this they also exhibit their talents. Me worry shemu say in some time to come ye one or two of the players are a boy ye gala ibi ubehwe na omenya team papa bi ebi a ewo at the local level omobo impo na de bi ebi anya akwenya akọ outside the country so akọ akobobi ni nyina ne say ye be koso atwa so consistency say na make no it is about consistency see ye no continuously ni ye build omo talent na me no we ka say we hey menya ne ntie enura presbya sorry dem ni yi FC amo eno ni team a ewo hanum say omo so me wini omo current league a ye de omo co division 2 we'll get 1 or 2 of the teams going to the Black Stars. So this is what we have to do. We harness what we have. Ani a wotie yuko piemo ewa piemantemu etiwa East abato mpesu so no ena ye wano mra hye onimnyamfo abna osei asare ena wote ne nkan eno achi ena Albert Nhyiraba eye MPP chairman edema etiwa East abato mpesu so ono so kire mi se wo hwe football competition a ye maame abna osei asare organize na yade emu de pass sabi anomanam efrisem edu dwumade kese se East ne duru pe na de hyere nyina dwane akohye kwaw enya asem kuma ene adwaman fita wombe borosa eno akire su ne nyoma basa ne ahodo na ekos nanso enam sa gudi omhyehyɛ de ma mebu na omwati wa East no na mebu ne twam frisa ne mabone nyina ho boaye ma ahoni me ne kanika pa ne senti obo onimnyamfo abra osaya sare se obo no ho moden akofa dwumade we e de aba abato mpesua no eso na emrante ene maba bebre o menyina so mo ho kokko ye nyina ye nim ya niema bi so a ho a ekosi wo search gathering no eno nti na MP de to no ho so se yenso etiwa fo ye be ye bibi se de be ye mabu no eni be ka ye nkromu ha beyond that so se de odi kankan no akensi a ye de trentri ye mpu ma ya akensi a ye de hwehwe talent a ye wo around ye constituency se de be ya ochena onam ne ehun be hia so be boa obi a na nya afi na ye kwa akohwehwe ye wo bi deda ye wo list of nkofo a ye nim said they are into that business of playing football eno any but I titulu any motivation be MP dwumedi a wadi fi so be di MP a da bia mabu edana koma so eno nti na eba adwuma yi mu a wo hwe MP a wa ma ne manfo adwuma e wo Ghana ha ne nyini sa MP bi o ebitime ede no atoto abra o se asare ho nti eba mabu mpo omunyina nsa na be pass out awo kwa akohye wadwuma se no o make sure say o ma startup capital say dryer na ohia machine na ohia sika kakra o de kwa akobo obra nyina oye se de be ya mabu a ewe ye constituency emu omu benya omu nsa no adwuma eni ya woti yi ukopie mu ewe etiwa East abato mpesua so ono ena ye otitreni ede ma MPP amanyuku no ne den ede Albert Nhyiraba ne ena woti yem ne kwakra mu no ena trene ede ma Mosia so FC Boboku no eye Isaac apia echirem se agokansie no emu ya dinye papa emu yiri se sebe benta ne mom omanya na hogro so kwa mom modern bo ene nkitisi ne mbo modern a ena so ma trophy no anase kura musa kan ne senti oda onimnyamfo abra osei asara ya sepaye paso modern ekofa agokansie ne bomba so ayiro mo aboa ma mebu na nyina pempi afa eye Boboku anase agokansie musi no mo modern nyamfa so de pa ewom potem honom Apia Isaac, I'm from Italy. Top pa, no what do you? Ana bibia, so yeah, again dey bibia. That I said. Today we should give me the answer there corner. The place me bia more than more. How bit me e abo for no something. Second half na say, as some nice here. DLFM 106. My team be for yeah. Cap no. Kan yesa. Omu jimidi. Ana de make bia omutie. Dey obey me. Nya akwala na say hwe me ayi tinya akwala me. Omu jimidi na de make bia no. Omutie ntina ma e be penso ya je cap.
kache. Oh, then I say so my sa kunya yam obi a so hu yo mi mu ne me kafo. Therefore, Adwoa me yam obi a say after all, they meet me aye ama musia so man. Players no me good. You say they can play better than this. Ah, we no come anim as in say. Ana abran so man nyente say do bobo no homode no. Nya den a odi bedu baabi. The trust the players in there. By all means nya den a yam obi so adu baabi. Enti eni a woti ye ono ena ye coach anase trene e de mamosia so FC boboku ne den Isaac apia nene ana woti yim amane boy ye nsem trene kontenhene Kofi Obo ena difri apie mentemum e de ebesome we na Ghana ni kase bo no ye gina we sunya bunu komi sep we ye set antobam na o kire misem ne din ba kwa sha dakam e ye breastfeeding no chim se Ghana man peni John Dramani Mahama oba adwuma ye pam mamenka na brof no say at Malam aka breastfeeding. President Mahama, listen what Dr. Mahmoud Bawumia is saying. If you want NDC to remain power, then forward, don't betray the party executive. I heard you. Yase mukumo sa tantobam. O say John Dramani Mahama opese party ni gina na so dia hwene party ma kani fo no wanyi won ma de sa de budget tapa de ma wam waso ye be ye shi o memu no wodwene ho a wonte ase ye da we ka se ebo no ye de asi emu samufu no ye maze me be antwi ne se mu ede ma yen Kofi Taylor the nation's MC e de ekopie mum e wo Facebook no eso akenkan fo e be so animre no e de amagye so e ye takwade kodwekrom twebe wo de hye konkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy B aka ehunsu ompuni meni ahofedua Adwoa Agyei Sikapa ba kono fa ka ho e ababio aha nti boni ye bodin ni ye Adwoa Agyei ababio Sikapa better yes so a de na bekoso ofia DJ Hitman the birthday party na woso no na bekoso ho na betena dwam SL Bon mani oh masa asa wure ye aya na mi re ye oh tie nya botre Papa no ampeni ampa silver lady fayetu say what DLFM radio no na wutie na to say BBC yakoso Papa no ampeni ampa na to say BBC bibi besi nene eye ho birthday DJ Hitman nem na ba ko ofie friend Opele tie me ba Opele Mame uko mi awase no fu Mame oh mame me na mi busa na sema mama Mame me pa cho na ma atwum kakra na mabo ana me dam ho akomechi no wabetena machina msako so nufu tinye se bia wo Wo na mada sheda na mada wo ba ya no wo huni no mada na mada ana oboso so menufu si wase ba na me de me ba ma wo na me oboso so menufu na mada entiane sika sa na bekoso ena habayire se benta efia ha tie bio Opele Mame uko mi awase no fu Mame oh mame me na mi busa na sema mama Mame me pa cho na ma atwum kakra na mabo ana me dam ho akomechi no wabetena machina msako so nufu tinye se bia wo na mada sheda na mada wo ba ya no wo huni no mada na mada ana oboso so menufu si wase ba na me de me ba ma wo na me oboso so menufu na mada se wa hunu aswa dwapa no Opele ade abakọ na de besi ofia na nie ye bagi yani anameboa ye ba ba ye den ye bagi yani krachi we si oba ene wa ba DLFM no nkura kurasi bio ye ntie no uni ana me chiri no mini magusu no uni ana me chiri no me fra kurasi abakrom e ma akọkọ mo mehwe ye ni amini ska kwa me chiri hey so here you already me nkwa kurasi bio bo banka bra agurazi de min ko biye wo mu koko na aka wuram mo nkwati mari hey sabi asedo Opele be hunu se nkranye de na kurasi onsi ho biye wuda Opele no de ya de okoye ne wakura na se o onko biye si waka nkrameboa ene white water wa bono me say osene archbishop minim oba no me hu se Ghana man panin John Dramani Mahama onso watiko bi asofo no kunu from sen omo from clergymen beka so na da o ma no me hu na me say Duncan Williams na aba no me hu ne 10 gram sa no na white na wa bo no me say Ghana man pani kura na ja ode na asesom no say do Friday bia o ton sa frem pani fo me say bia mo ko meeting na nka no ma kwehia nyasem kuma enti ne wonim
yes also man yes civil lady abetnase na anim said ono ye friend nkoso hima ofia se mu ni man de sha adaka me friend nkoso hima oba ne ba biewu de ne so betumi ababra ha ya ha ba de papa evisenuane wa ha enam wa ha anomde wa ha kofitele ne onto aduane be kopem bosome kofitela on maduane ka wa che kro ha ne ho because of the big ogu ni fridge m no ato no boase oni zigibi ana na kofi na ento aduane bosome na ya pakan so be de ana na afio akwa ewu mpaso me de na sika sa na usubante ene anom ye de masi emre pa be hye mo nyina moniti a ade hye DJ Hitman birthday no ene eto aso nti ye dan ye ho abasisi a Kwame ade wakabu mu ana